سلاورس خوشتویان هاتی سامیمد برنامه میرور لوی هفته پیشکش کم و دست پیکشی ده سرنجه ها بوچن بابت این دست پیکی و گوهیزم. دنوا بازار تایرو تاوالاندا دا خوزی که گلک زور لسر بالنده کناری هیا. دناف چای خانه که دال سنورین قضای شیخان والاتی که کردی روش آوا قهوه که خوش چه دیکت. نوشدارک بو چندین سالانه لدیو بسپوریا خو ددانم بشوه که جوان دروز دکت. دوباره رزو صلاف لابن بینرین هجان خوشتوی لهر جنهی لبن رزو صلافان قبیل بکن پیام نرتمل سرانسری پارزگاه هادو که لوی هفتی فیچرین جوان برهف گرینه مجده پیشکشی هبین هجان خوشتوی کن. خوشتویان آزار ددانان گلک یا نخوشه تا که ددانه که جوان و به آزار بهت درست کرن. نوشدار محمد او بو ماوی چندین ساله لدیو بسپوریا خو کار درست کردن ددانان دکت. دست پکی بخیر هات نواد کم کوین اول قاید نسانتری گرنجین یا دو دانا از دکتر محمد رشید بندی ما از تایبتمند نوشداری و دو دانا ما پرمه گریدا اکو ام چهار سری بو نسخه پیشکش کنی گریدای دو دانا وجا چه تشته بید بگیرش پرکرنا دانا بید بگیرش جوانکاری دانا بیتن هر حسا هولی و سمایل اینا نداره دانا بیتن پرکرنا دمار دانا بید راست کردنا دانا بید آنکو تقویم دانا اوید که دانا توات خار و لار هر حسا پیکنینا هولیوود آنکو هولیوود اسمایل هر حسا ویره امیر تیشکه پیش کفتیه هی که بزارو انگلیزی هن بیجنه او پی جی و سی بی سی تی یعنی وقت کتن که نوشدار ناف هستی که نساخی دا همی تشتا ببینید دابشت باشترین شواز چهار سریاوی بکتن طبعا نکن نساخت مجی خوشبختانه همی یعنی سوشیال میدیا بکارتینن بعد سوشیال میدیاه مثلا دبیجن من وکی وید ویتن اون درس میوی بیجنم من وجا عمل دیفویه که ام بو کاروان انجام بدین چند روزت اولی نخوش به مرتاح نابیدن یعنی وکی چیه وکی هچ وکی جلکه کنی مروف کتا برخو حتی سر قلب مروفی خود گیریتن مروف شنی که به مرتاح بید نفس فکریه بس وقت مروف خلاص که شول نساخی گلک به مرتاح بیدن دبینی یه گنج چه رگزینه رو نیمل جوانکاریت گرن مثلا دبیجن هشت هولی و سمایلت کنه و که دادان اسپی آنجا هشت گم دادانت خو هکلاراریتی تدابیت آن خواراتی تدابیت دانت خراس کن یه تمنتر او هشت گنج چوا دادانت و باش بن بخارنه یعنی بشین زادی لو بجین زادی لو بخون مثلا چاندنا دادانات گرن آن درست کردن تقمید دادانات گرن افخول سراسری جهانه چکر نادادانا یا گرانه برچش بر کرسته دادانا یعنی نوجدار دادانا کرسته دادانات کریتن بوید گرانه بس یعنی ام محاولت کن و نوجدار دادانا دهو که کردستان خرک محاولت کن باشترین خدمت پیشکش کن بون ساخی او یعنی ارزانترین بها زربون دادانا اگر توی دونه آن یه ویرافیه کمر وجدایی که بابت خوالت گیرید آنجی اگر سرکی که دادانا زرد کتن یه چیه یه او تشتن امروف کارتینید وجا خارنو و خارن طبعا دیکل وجا چه نرگیله بید چه جگاره بیتن دادانا گل زرد کت چکو دیکل خویا زره و چتا ناف ماده دادانا دا گل سالال گل وقتی وقت کتن دادان زردن و هر حسا خارنو هنده تشتید گل رنگ ناف داد چه جورا نویج من نساخی زمان آل گل چونکه او دادانه دوی نساخی دا کده نساخ چند چاوه خودته باور بکه هکر نساخ چاوه خود ندته دادانت خود پشی کت اینه چه کرنجی خواه مروف آسانی بکته آسانی هر ده خرابن اما نساخ چاوه خود ندته دادانت خود هندی چه کت فایده ناکد وید اف فرهنگا
یا نه پاراستنا دادانا بتا گهارتن ناف کمالگه مدا ناف خلک مدا وید فرهنگ درز بید یعنی ثقافت بو خلک مد درز بید که دادانت خوب بشون که بزن اوتش که گرینگ بشون اوه دستکرد اوه نوشدار شد که گلک جوره دادانایت هنگ یعنی هک یه دان عمر بیتن او ماده که خاصه هی هکش خوی جحیل بید ماده که دیه هی او ماده طبیعینه یعنی هی سیرامیکی تتا چکرن یه هیش اکریلی که تتا چکرن که نوه که دستواژه که مبکاری اینا احتمالا که خلک من نزانید چیه مصطلح که مگود یه هی مثلا ایموکسی تتا چکرن یه هی زرکونیومی تتا چکرن چونکه خو او سعرت خدا فرقی هی ددان یه ناف هستی کی دا پدیه ددانی هستی کی ود گرید دیکل ود کت او پدیش ددانی و بید حشکت کت گلک خرابه او گلکت کشن بلا کم کشن خوشتویان کسی که خلکی روش آوای کردستانه او لقضای شیخاندنا و چایخانه که دا قهوه خوش و بطام درست دکتن او دبیجید خلکی قضا شیخان دا خوازی کازور لسر چیکرنوه قهوه هیا یا که از درست دکت نافي من حكمة محمد از خلكي روج آوانا منطقة عفريني ملهيري چایخانه بكر از سبيكي يعني روجانا ساعات ششي سبيكي از تيم بشكل يومي چایخانه خواه دكم میزی خواه درست بکم کرسی درست بکم اما آب گرم داتینیم دست پیکی آب گرم داتینیم دورا چای خواه درست بکم دورا قهوه خواه درست بکم گل چای خانه ما قهوه عفرینی اف قهوه گلک لاوا بهناوی گلک خوشه ملتي هيري ملتي قضاء شيخان فير هنا قهوة من يجار تين السباكي أو سبا بشكل يومي تين هيري قهوة ما بدخن شاي ما بدخن الجوي شاي خانة مدا كيفما متى إنه أف تفرقانينا جلكتين فير هنا قهوة من السوري أو قهوة عفريني خلطة خاصة هي جلك بهناوي جلك بلاوة طعماوي جلك لاوة جلك بشكل بدخن هنا كان بشكل جي بدخن لجلوي قهوة دنها أوجي خليطة يعني ما بين دنوع قهوة يا كاشف ويا غامق أوجي طعماوي جلك خوشة هيدي ملتي شيخان فيربو في قهوة شانصة من باشا از الهيري القضاء شيخان رونشتم جبركو خلق شيخان جلك يعني إنساناتي حزدك دمي أجودة هاتمي از وضعك جلك شتم بوم أفيا أف جماعتها هيري واري بلاش دانا مساعدة جلك كلن غراز جلك دان هيجار كيلك ما أمدبيشن بعفريني أمدبيشن كيلك ما هيجار رخمة سكينين جلك مساعدات شكرن پشتی شون دا مجالك چه بو اف چای خانه مذکر هجر هيفيا مش خدي وضع عفريني فقر وكبري ام فقرن وارخه فقرن مالخه انساني بيوار دايم انسانك بريشانه انسانك وضعي تعبانه هندي مرتاح به هندي وضعي تعبان دبه لانه درفاي وارخه يعني از متاكد جو از فقري وارخه ابي ذكرك خوش بمينه ام بهفره بمينن بهفره او بكن جبر انساناتي وان نيبير كرن ابد
خوشتویان پیامنر مل سنور قضای آکره چوی دنوا بازار بالنده آندا اوی فیچرک لسر بالنده کناری درست کریه جبرکو گلک جورین دنگان دیکت و خلکی داخوازی کازور لسر هیا وی فیچری ببینی. تقريبا يدو زوريا مدة صوفيتا بيتشتاي طايرو طاولة برينو كاش من مول خدونت كر يعني كايفون بيتوت من مول خدونت كر جيواي بوهيواتك بومتشيبو كواز دكونا كي دونم الحمد لله انو كاش من دكونا دونم عالم يعني متنوسي داز برداشتم يعني تشتيشم مناسب دين او نيه مقصد جرام بفروشين تقريبا نوطو هشت نوطو نهبو يكم نفر مكان وريا كري يكتشكو كون بو نوت ديناري عاصلي كان وريا كي كتشكا بو نوت ديناري عاصلي مكري هدي مخفير كراس يعني تزوج ما بيكرو تشيك كرن ما تشيك تدونا عالم انو كاش عالم زون يعني توت نمول تشيك كانوريو متدوني خود كانوري مقصدو مكانوري بتر خربو جاريتشي عالم تكريت بودانجي تكريت يعني عالمش كيف بيت بلبل كانوري تشتكي بوكجا عالم كانوري بيت نوكا فيغو في سندك جورا تشما واجب السليمونية جامعة زونن يعني صاد كانوري و 150 كانوري استينم بتر خراس صارت تبن متزوج بيك كان خدي قالك نوعيتين يعني لو انا بيرو من كوتشان نوعنا شيروزياي نرويجياي فرنسياي هولندياي يعني قالك تاني من النشة تبيو بخب قلمي بمشيت يعني قالك نوعيت كانوريتين بس مقصدي بجيت اف نوع البي نوعي بوشترا مقصد كشمشياي خانوي برينو كدور دوري خانويو كشمشيو باود جرامبون مليون كيبون مليون نيفابون مقصدی های جوتی کنوری 50,000 60,000 صد ورقه که های سعرتون مقصدی های مناسب میه های گرام خود کنوری نیر پتر خوینید منو خوینید می بس یو الکا نه چند دنگه لحنت خود گورید يعني هاي لحنوت قوريت كتا 5-6 لحن 4-5 لحن نكو دنگي هاي نفسي دنگه بس لحنوت قوريت ياي دنگي قوتها ياي نرمة ياي كيمة ايوش سر دنگي كيني کناری اگه فول بیت همو وقت ویل کات کرد خوابین بیت پاییز بیت دستان بیت همو وقت کرد مقصد یای دسه ایل کات یای دو ایل کات یای د 4 کات یای د 5 کات ایش نعنی سر کناری کنی یای واجب عولی جحیل د 2 3 کات یایش د 5 کات 4 کات نعنی 5 پتر کمی تایم 5 در باز کن یایش کمتر 5 کن خود تقریبا مونایش سر جویت مینید گرماتیه مروف نزانید بالضبط ياي 14 روجا ياي 16 روجا ياي 17 روجا يعني تشلي اوفيني مبخوية تابين تشلي اوفيني 16 روجا تينوين هذا الموت اغلبيا فلفل وشرين داينه هيل كوكالوندي داينه دوت شاب قوات ببيتو كام تيني موندينا مقصد هاي دي سيفي داتي بس سيف قالك وبوشنيا مقصد قالك مشتري منيتين دي بان هل سيفي داني هل سيفي داني دبینی دهلی نوشه کری کدیل کوکت ایل کناکت تلفونی کت بشتحول مسئله دین تیره بسحکمی که بزیه گرتی راستی پیچه کنوری نوزکه نعنی طوزه شوبتون گلک کل بن او جی طوز گلک لیابی جم معدلم لیرس شوی قفاستون پاکشت کن بر طوزه دو شوبتون کل نبن
خوشتویان دما کو ام دچینه سیران دیگل خزان یان دیگل حوالان دوید نافان کسان دا کسک خوبر بجیر بگد کاکی دی کبابان درست کش برکو چیکرنا کباب شرازه یکا باش بدوید کسک لسنور قضایا برد درش او مومای چندی سالانه کبابان درست کرد بزانین ریکن درست کرنا کباب چنه ل 2004 إشي مطعمي ذاكين هلا حولي روا إشي مطعم كاري مطعم ذاكين هر لي فيرة كباب ساعات يجبهم ل 2004 حتى 12 15 حتى 2016 هات مو بردرشي أو لبردرش منطقي خومانا كليرة جيانوان ليرة أمشتكمان ليرة بو أو بو مطعم كان مش ليرة دانا دكانة شي بوتسكم دانا هر وكو كباب خانة شي هون دقسكه بس وهيدي قورة ما كردو الحمد لله والشكر مشتري مان باشا شي كبابي قال خوشا حرب لي يعني من لبدايات ولا من دالي ومراقم هر كباب سياتي بو هر وقت تسمو مطعمش سند يشهبوا قوم فير نكر يعني قوم قلتم الا كباب تين يعني عزم ده كبابي بو كباب اسانه تشتشي زور خوشا يتصير مجرد قوشتك ديني وقوشتك جواني برخي وقوشتي قولكا دوينغ لقريبي قوشتك نرم خوش كباب مريشكش هي كباب مريشكش زطوانين بس ليرة طلبياتي عند بقوات نية كباب مريشك ساكن بس بزوري قوشي حيواني يعني قوشي برخية طرادي برخية لقى دونجي ولقى عندك قوشي قول كش يعني نرمي قوشي زطواني تبكي طرادي قول شتيكي أوا يعني عندي طرادي برخي ولقى الطرادي قول شي لقى دوينج أجا دوينج لقى نبي خوشنية بقول هناسي كبابي دوينجا عرب بقول هناسي كبابي دوينجا أجا دوينج لقى دانبي يعني كأنه اشتكت نكرديا ودو تماتي تيدا كانوا تشتشي زوانه وريكو بيكا خلطيك تيك دانكا هندك كز دالين بهاراتي تيدا كان هندك كز دالين تشتشي تيدا كاين قوش طبيعي خوشا بتامي خوي طبيعي نبهاراتك نشتك متزرد خيلي دين دو لما تشينا ماندا كلما تشينا ماندا او ابو تيك دين دري لما تشينا خلاص او تيك دين خيك بيدا هذا كاينو تاو دين ايرا برك صار بينا وبرادي تارك دقيق لنا وبرادي دانين برك صار دبي خوش تشكوي بفي كبابك قوريبي يعني زوان دياره بيت وكدو هيا يعني دونجيتينا كيان فلان كبابك وشبري الرق دردتي كبابي الرق يعني وشبري خوشنيا سن كبابك ناسك بي نرم بي خوشترا برجاندن او دبيني من قليا او رجوي شقلاوي لو مانديد لا هريرو شقلاوي ار رجوي برويا بفرد دين ايرا برو باشترين رجل كبابي بروا سكو هملو لنا جوان اغركي جوان دبتوقف دبي وخوش دبي مجرد بس لسه اغري دادني الرئيس دقي تو زوان دقي تشتشي هي يعني مثلا انكا قبل بشانم او بروا لولا او بروانه باشترا اغري برك تاخير دبجيتوا وكو او دنيا راس بتا اغرش بقى ودنابي اغرش الزور بقى ودبي وكو دبينين اوها ديني اخواري اغركي وهرد الروخي كبابي بطال دكي يعني متزرد بس اغركي لنا وان دبي خوي اما اليرا كبابي مبانا بانجا بتسوريوا يعني كبابي اجا دونجي تيدا نبي مثلا روجي دون نبو مثلا قصاب نبو يعني شتك نبو او روجي كباب ما خوشنيا بس من احتياطي خوم هلقرتيا يعني تسيروا زارك مثلا عندك دوين جي دكرين قوشي دكرين احتياط لو خم دادنم حتى كو شرمزاري خلك كي نبي معطل نبي وخو ايرا يعني كباب اجا تصور نبي يعني معناه كباب نخوار بيها خوشتویان و فیچربونی پامنرت مل سرانسری پارزگاه دهو که لوی هفته برهف گرین مجی پیشکش و نجا خوشتوی کری و تا هفته بهت لهندک فیچرین دی و یه سرانش را کشتر بوها برهف بکن خاطره